ассалому алайкум тамошобинони муҳтарам. Нашри навбатии барномаи иттилооти ахборро аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзуратон мегардонем. Дар студия Оишаи Саттор. 10 апрел президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бинои нави Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистонро ифтитоҳ намуданд. 10 апрел президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бинои нави Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистонро ифтитоҳ намуданд. Иншоот дар заминаи ташаббусҳои созандаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бунёд шуда, тарҳи он ба ҳусни пойтахт зебоии дигар бахшед. ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд ки бинои нави Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дорои ҳуҷраҳои муҷаҳҳаз, осторхона, толорҳои маҷлис, китобхонаи электронӣ ва анъанавӣ, ошхона ва дигар иншооти ёрирасон буда, шароити дар он фароҳам шуда ба фаъолияти кормандон заминаҳои мусоид хоҳад гузошт. гӯшаҳои алоҳида ки дар осторхонаи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон таъсис дода шудааст, ба ташаккули маълумоти ҳар бинанда аз масири таърихии тоҷикон мусоидат менамояд. Таърихи ниёгон, Тоҷикистони шӯравӣ, иҷлосияи тақдирсози 16-уми Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, таъсисёбии Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон, нерӯгоҳи обии Роғун, ташаббусҳои ҷаҳонии пешвои миллат ва дигар маълумоту навгониҳои Тоҷикистони соҳибистиқлол аз ҷумлаи бахшҳо дар осторхона аст. маълумот аз давраҳои гуногуни давлатдории тоҷикон, фаъолияти ҳизб ва дастоварду музаффариятҳои Тоҷикистон бо роҳи ҷамъоварии аксу аёният ва маводи чопӣ нигаҳдорӣ мешаванд. Ба таъкиди пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имрӯз дар шароити ҷаҳонишавӣ ва бархурди тамаддунҳо рӯ овардан ба таърих ва арзишҳои миллӣ ба хотири нигаҳдошти анъанаву суннатҳои неки ниёгон ва ҳифзи истиқлоли сиёсиву фарҳангӣ аҳамияти басо муҳим касб кардааст. пас дар шароити рушди технологияҳои иттилоотӣ ва бо назардошти хусусиятҳои масири сатҳи фаҳмиши ҷомеа, ҳифз ва тарғиби таърихи ташаккулёбӣ ва рушди Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон тавассути воситаҳои инноватсионӣ, ташкили фаъолияти осторхонаи таърихии инноватсионӣ ба мақсад мувофиқ хоҳад буд, таъкид доштанд пешвои миллат. ташаккули зеҳну тафаккури кормандон дар раванди фаъолият ва дастрасии онҳо ба муҳимтарин маълумоту навгониҳо аз ҷумлаи масъалаҳоест ки бо таъсиси китобхонаи электронии пайваст бо шабакаи интернет ба инобат гирифта шудааст. дар ин баробар имкон аст ки хоҳишмандон аз номгӯи зиёди адабиёт дар толори хониши китобхонаи анъанавӣ истифода намоянд. барои ташкилу баргузории ҷамъомад ва чорабиниҳои гуногуни сиёсӣ маҷлисгоҳи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон бо тарҳи муосир бунёд шуда, дорои 1240 ҷойи нишаст мебошад. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо тақозои истифодаи мусоид аз шароити фароҳамшуда масъулинро барои татбиқи ҳадафҳои аслии Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон, аз ҷумла таҳкими асосҳои давлати соҳибихтиёр, демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ, иҷтимоӣ ва ягона, инчунин иқтисодиёти устувор ки ба беҳбуди ҷомеа нигаронида шудааст, дастуру тавсияҳо доданд. 10 апрел президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар кӯчаи Абдуллаҳад Қаҳворови пойтахт корхонаи дузандагии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди гардиро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. иншооти навбунёд аз 3 ошёна иборат буда, дар он истеҳсоли сару либоси мардонаву занона ва кӯдакона ба роҳ монда шудааст. ҳоло шумораи коргарон дар фабрикаи дузандагӣ 210 нафарро ташкил дода, бо пурра ба кор пардохтани иқтидори лоиҳавии он шумораи онҳо ба 400 нафар расонида мешавад. тавре ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд, корхонаи дузандагии гардӣ дар як шабонарӯз имкон дорад то 13 000 сару либоси гуногун истеҳсол карда, дар маҷмӯъ дар як сол аз 1,5 то 2 миллион дона либос омода намояд. дар маҷмӯъ корхона тавлиди беш аз 45 навъи маҳсулотро роҳандозӣ кардааст. корхонаи нав дар доираи дастуру супоришҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба хотири рушди соҳаи насоҷии кишвар ва роҳандозии истеҳсоли маҳсулоти ниҳоӣ аз ҷониби соҳибкори ватанӣ Абдураҳмон Мухтошев бунёд гардидааст. корхонаи дузандагии гардӣ ҳамзамон дорои толори намоишӣ, марказҳои гуногуни хизматрасонӣ, ошхона бо 280 ҷойи нишаст ва дигар иншооти ёрирасон мебошад. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба раванди истеҳсолот ва дастгоҳу таҷҳизоти корхона баҳои баланд дода, чунин иқдомҳои бунёдкоронаи соҳибкорони ватаниро намунаи ибрату боиси дастгирӣ арзёбӣ карданд.
10 апрел президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ноҳияи Фирдавсии пойтахт бинои маъмурии шуъбаи маориф ва пойгоҳи рақами яки муассисаи давлатии маркази шаҳрии ёрии таъҷилии тиббиро мавриди истифода қарор доданд. Бинои нав аз 5 ошона ва таххона иборат буда барои ҳар ду идораи давлатӣ 42 ҳуҷраи корӣ дорад. Дар ду қабати аввали бинои пойгоҳи рақами яки муассисаи давлатии маркази шаҳрии ёрии таъҷилӣ ҷойгир аст. Пойгоҳ аз 18 ҳуҷра иборат буда дар он қабули беморон ва ёрии таъҷилии тиббӣ сурат мегирад. Инчунин пойгоҳи ёрии таъҷилӣ ҳуҷраи танзимгарон барои қабули даъватҳо, ҳуҷраҳои корӣ барои гурӯҳҳои ёрии таъҷилии тиббӣ аз ҷумла табибон, кормандони миёнаи тиб ва кормандони хурди тиббиро дар бар мегирад ки дар онҳо дар маҷмӯъ наздики 20 нафар кор мекунанд. Лозим ба зикр аст ки пойгоҳи мазкур барои хизматрасонӣ ба сокинони ноҳияи Фирдавсӣ ва Синои шаҳри Душанбе пешбинӣ шудааст. Дар 3 ошонаи болои иншооти тозабунёд шуъбаи маорифи ноҳияи Фирдавсии пойтахт ҷойгир карда шудааст. Дар ошонаи 3 ва 4 ҳуҷраҳои корӣ ва дар ошонаи 5 толори маҷлисӣ бо 50 ҷойи нишаст ҷойгир шудааст. Ҳуҷраҳои кории шуъбаи маорифи ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе пурра бо таҷҳизоти зарурӣ муҷаҳҳаз мебошанд. Дар ин ҷо ҳамчунин китобхона, бойгонӣ, ошхона ва дигар ҳуҷраҳои ёрирасон ҷойгир шудааст. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пас аз шиносоӣ бо иншооти нав ба сифати корҳои сохтмонӣ баҳои баланд дода ба кормандони соҳаи маорифи ноҳияи Фирдавсӣ ва пойгоҳи рақами яки муассисаи давлатии маркази шаҳрии ёрии таъҷилии тиббӣ барои боз ҳам баландбардоштани сифати кор ва истифодаи технологияҳои замонавӣ дастуру супоришҳои мушаххас доданд. 10 апрел президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ноҳияи Синои пойтахт корхонаи заргарии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди ширкати кӯҳии саноатии Тоҷикистону Чинро ифтитоҳ намуданд. Корхона аз маркази дуошонаи фурӯши тилло ва сехҳои заргарӣ иборат аст. Баъди мавриди истифода қарор додани корхона 60 нафар сокини пойтахт бо кори доимӣ ва маоши аз 3000 сомонӣ боло таъмин шуданд. Ба корҳои сохтмонии корхона соли 2023 аз ҷониби пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон асос гузошта шуда буд. Дар маркази фурӯши корхона роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо маҳсулоти он шинос шуда ба сифати корҳо баҳои баланд доданд. Кор дар сехҳо тавассути технологияи муосири чинӣ ба роҳ монда шуда иқтидори коркарди тилло дар як сол 1 тоннаро ташкил медиҳад. Дар ин ҷо ҳамчунин коргарон маҳсулоти нуқрагӣ аз ҷумла ҷавоҳирот, ороишоти хона ва ашёи рӯзгор истеҳсол мекунанд. Дар коргоҳи нуқра имкон аст дар як сол то 300 тонна маҳсулоти хом коркард шавад. Пас аз ифтитоҳи корхонаи заргарӣ дар ҳамин ҷо президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои бунёди 2 корхонаи нави заргарӣ, корхонаи заргарии ширкати ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Твея Душанбе саноати кӯҳӣ ва корхонаи заргари ширкати ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Пакрут Санги асос гузоштанд ки оянда зиёда аз 100 нафар сокини шаҳри Душанбе ба кор таъмин хоҳанд шуд. صبح امروز رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم اموملی بینای نوی مأموری ناظرات انداز ناحیه شاه منصور پایتخت را مورد استفاده قرار دادند. 10 апрел раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ дар кӯчаи валаматзодаи ноҳияи шоҳмансури шаҳри душанбе бо бардоштани парда аз рӯи лавҳаи рамзӣ бинои навбунёди хуштарҳу замонавии нозироти андози ноҳияи шоҳмансурро ба истифода доданд. иттилоъ дода шуд ки бинои нави муосир ки аз 5 ошёна ва таҳхона иборат аст дорои 33 ҳуҷраи корӣ буда дар он барои зиёда аз 110 нафар ҷойи корӣ фароҳам оварда шудааст. иншоот ҳамчунин дорои маҷлисгоҳ бо 120 ҷойи нишаст ва 3 толори дигар барои гузаронидани семинару машваратҳо ва дигар корҳои зарурӣ мебошад ки ҳама бо лавозимоти замонавӣ ҷиҳозонида шудааст.
امروز برای ما بانوان و جوانان باعث افتخار است که با تشبث بواسطه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی برای ناظرات انداز ناحیه شاه منصور چنین بینای نو و زمانوی و با تکنولوژی‌های جهانی افتتاح گردید. شرایط‌های معاصر زمانوی برای ما دختران در مرکز شهر دوشنبه فراهم آورده شده است. این ما را وادار می‌سازد که برای باز هم خوبتر و بهتر فعالیت نمودن در سمت اجرای وظیفه‌های خدمتی کوشش و غیرت‌های خود را دریغ نداریم. جواباً به همه این غمخوری‌ها برای پیشرفت و آبادی کشور عزیزمان و پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه ذره هم باشد سهمی با سزای خود را می‌گذاریم. در آشیانه یکمی بینا تالاری الهیده برای خدمت رسانی به شهروندان و اندازسپارندگان آماده کرده شده است. در ترمینال مذکور صاحبکاران امکان دارند رایگان از شبکه اینترنت استفاده کرده اعلامیه‌های خود را به طریق الکترونی پیشنهاد نمایند. امروز 45 نمود خدمت رسانی‌های مقامات انداز در شکل الکترونی انجام داده می شود. با مقصدی به شهروندان و اندازسپارندگان آسان نمودن اجرای عهده‌داری‌های انداز در آشیانه یکمی بینا جهت قبول مبلغ اندازها نقطه خدمت رسانی امانت بانک گشوده شده است. کارهای ساختمانی در انشاءات مذکور سال 2023 آغاز گردیده با جلب 65 بیناکار محلی و استفاده از مصالح وطنی ساختمانی انجام داده شده است. انشاءات زمانوی در دایره استقبال سزاوار از جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلالیت دولتی در مهلت معین و جوابگو به استانداردهای بین المللی بنیاد یافته گرد و اطراف آن در مساحت 474 متر مربع سبزکاری شده است. با مقصد دستگیری دولتی فعالیت صاحبکاری، فراهم آوردن فضای مساعد برای جلب سرمایه و تأسیس جایهای نویکاری در اساس فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 10 ینور سال 2025 به همه نمود سنجش‌های فعالیت سوبیکت‌های صاحبکاری با استثنای سنجش‌های مقامات انداز تا 1 ینور سال 2027 مراتوری اعلام کرده شد. گزارش نوبتی در این خصوص تهیه شده است. مراتبه پنجم است که با مقصد دستگیری دولتی فعالیت صاحبکاری، استحصال محصولات رقابت‌پذیر، کاهش واردات، دریافت بازارهای نو، تقویت صادرات و فراهم آوردن فضای مساعد برای جلب سرمایه و تأسیس جایهای نوی کاری مراتوری اعلام کرده می شود. هدف از راه اندازی چنین تدبیر برطرف نمودن سنجش‌های بی اساس و تکراری و فراهم آوردن فضای مساعد برای صاحبکاری ارزیابی می گردد. پیشنهاد نوبتی در مورد اعلان نمودن مراتوری نسبت به سنجش فعالیت صاحبکاری امکانیت می‌دهد که در برابر فراهم ساختن فضای مساعد برای رشد صاحبکاری با تاثیر آن به اقلیم سرمایه گذاری و فضای صاحبکاری نیز تاثیر مثبت می‌رساند و یکی از قدم‌های استوار در رشد فعالیت صاحبکاری به حساب می‌رود، زیرا تجربه نشان می‌دهد که در مراتوری که سالهای قبلی اعلان شده بود امکانیت دادن که یک باره سرعت رشد صاحبکاری بالا رود و شماره سوبیکت‌های فعالیت صاحبکاری در تاجیکستان زیاد شود که عین زمان در اکثر ساحه‌ها مخصوصا در ساحه خدمت رسانی، در ساحه صنعت، در ساحه کشاورزی بخش خصوصی موقع بین‌نهایت استوار دارد و مثلا در ساحه صنعت 91.5% زیاده از 91.5% محصول صنعت را بخش خصوصی استحصال میکنند که نقشی بسیار بارزی صاحبکاران در تطبیق هدف چهارم رشد ملی صنعت‌کاری با سرعت به حساب می‌رود. توجه به فعالیت بخش خصوصی و دادن امتیاز در ادامه دستگیری‌های راهبریت حکومت مملکت صورت گرفته با پررگی به نفع صاحبکاران و سرمایه‌گذاران روانه کرده شده است. با بنیاد نمودن انشاءات‌های گوناگون از قبیل بیناهای استقامتی، مکتب و باغچه‌های کودکانه و کارخانه‌های خرد و میانه، ما صاحبکاران توانستیم شماره
ҷойҳои нави кориро зиёд намоянд. додани имтиёзу сабукиҳо ва таваҷҷӯҳи хосаи пешвои миллатамон муҳтарам эмомалӣ раҳмон моро доимо рӯҳбаланд менамояд ва мо бо истифода аз фазои мусоиди соҳибкорӣ нақшаҳои мукаммалу созандаро рӯи даст гирифтаем. طبق مقررات قانون در دوره تطبیق مراتوری به سنجش‌ها عمل مقررات قانونگذاری جمهوری تاجیکستان وابسته به سنجش‌های فعالیت سوبیکت‌های صاحبکاری به استثنای سنجش‌های مقامات انداز باز داشته می‌شود. تاثیر اجتماعی، پسیکولوژی، تاثیر عاملی منفی انسانی به رشد فعالیت صاحبکاری وقتی کاهش یافت، همون استواری در فعالیت صاحبکاری پیدا شده. صاحبکار می‌تواند با استفاده از مثلا فرصتی که در دایره مراتوری داده می شود برای رشد فعالیت خود زمینه گذارد. زیرا در رشد فعالیت صاحبکاری همین جنبه های اجتماعی، جنبه های روانی، رشد فعالیت صاحبکاری از آن جمله تاثیر منفی سنجش ها، دخالت به فعالیت صاحبکاری بسیار نقش مهم دارد. بنابراین هر چقدر که همین گونه تاثیر منفی عامل های بیرون کاهش داده می شوند، همون در همون اندازه هم سوبیکت فعالیت صاحبکاری، هم شرکت کارخانه‌ای که در بخش خصوصی فعالیت میکنند میتونن رشدی با ثمرتر داشته باشند. اقدام نوبتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اعلان نمودن مراتوری برای 2 سال من بعد بر رشد فعالیت استحصالی در تاجیکستان تکانی جدی میبخشد. бо назардошти истифодаи мақсадноки замин ва самараноки он, заминҳои кеш дар ҳудуди ноҳияи Синои шаҳри Душанбе аз рӯи таҷрибаи кишти зироатҳои кишоварзӣ корбарӣ мегардад. дар ин замина бо такя ба таҷрибаи самараноки кишоварзӣ дар ноҳияи Синои пойтахт, кишти зери плёнкаи пунбадона сифатнок амалӣ гардида, тадбирҳо вусъат дода мешаванд. шарҳи Фахриддини Муҳаммад Юсуф. омӯзиши таркиби хок, интихоби тухмиҳои хушсифат ва кишти зироатҳо аз рӯи тартиби нақшавӣ. 66 гектар чунин аст майдони кишти пахта дар ҳудуди ноҳияи Синои шаҳри Душанбе. 200 гектар дар умум дар шаҳри Душанбе. ҳамакнун бо мақсади самаранокӣ ва ба даст овардани ҳосили дилхон замини кишт сифатнок коркард гардида, кишти пахта аз рӯи таҷрибаи муосир зери плёнка роҳандозӣ мешавад. 633 гектар масоҳати умумӣ. дар ҳудуди ноҳияи Синои шаҳри Душанбе 218 хоҷагии деҳқонӣ фаъолият мекунад, ки дар ҳар яки он замин мақсаднок истифода шуда намудҳои гуногуни зироат баҳри таъмини фаровонии маҳсулоти кишоварзӣ парвариш мегардад. таҷрибаи самарабахши кишти пунбадона зери плёнка бо истифода аз техникаи соҳавӣ тибқи талаботи агротехникаи киш дар хоҷагиҳои деҳқонии ҳудуди ноҳияи Синои шаҳри Душанбе амалӣ гардид. чунин усул тибқи маълумоти мутахассисон натиҷабахш буда, аз ҷиҳати сарфакорӣ ва ҳам бо дар назардошти коркарди замин судовар мебошад. дар асоси дурнамои киш ки дар ноҳияи Синои шаҳри Душанбе аз рӯи тартиби хос муайян шудааст, тадбирҳои кишоварзӣ мутобиқ ба талабот самаранок амалӣ мегардад. ҳамин гуна хоҷагидорон бо такя ба тавсияи мутахассисону олимони соҳа кишти зироатро роҳандозӣ намуда ба натиҷаҳои назаррас ноил мешаванд, ки маҳсули он дар фаровонии бозори истеъмолӣ ва ҳамчунин таъмини хатҳои истеҳсолӣ бо ашёи хом мусоидат хоҳад кард. Фахриддин Муҳаммад Юсуф, Ҷаҳонгир Самиев, Ахбор. дар ноҳияи шаҳри Туз вазъи соҳаи кишоварзӣ шеваи дигар дорад. хоҷагидорон заминҳои корамро мақсадноку оқилона истифода бурда, дар натиҷаи гирифтани ҳосили фаровони маҳсулот дар таъмини амнияти озуқавории кишвар саҳми арзанда мегузоранд. дар самти кишти пунбадона дар ноҳия тадбирҳои иловагӣ андешида шуда, хоҷагидорон ҳадаф доранд дурнамои киштро сари вақт ба анҷом расонанд. шарҳи бештари гузориш дар таҳияи ҳамкоронамон Самандар Шоев ва Искандари Саид. бори аввал дар ноҳияи шаҳри Туз бо усули зери плёнка кишти пунбадона гузаронида мешавад. нақшаи кишти пунбадона дар ноҳия 5560 гектарро ташкил дода, аз ин дар масоҳати 1500 гектар кишти зери плёнка дар назар дошта шудааст. хоҷагидорон бо истифода аз боду ҳавои мусоид ва ҷалби техникаҳои соҳа ин тадбири муҳими саҳроиро вусъат бахшида аз тухмиҳои хушсифати хориҷиву ватанӣ истифода мебаранд. тибқи иттилои масъулини соҳаи кишоварзӣ то имрӯз дар 1400 гектар замин кишти пунбадона гузаронида шудааст, ки қисмати аз он дар ҳоли нашъу намо қарор дорад. дар соли 2016 тибқи дурнамо дар майдони 5560 гектар кишти пахта гузаронида мешавад, ки аз он ҷумла дар майдони 1500 гектар зери плёнка. имрӯз ки мо дар хоҷагии деҳқонии Абдулло
قرار داریم که در میدان 3 هکتار کشتی زیر پلیونکا گذرانده می شود. در حدود نوحیه در میدان 83 هکتار زیر پلیونکا گذراندیم که از اصولهای معاصر استفاده برسیم تا که تا 60-70 سنتنر به دست بیارم و سطح زندگی اهالیان خوجگی دهقانی خوب شود. برای رسیدن به یکی از هدفهای استراتژی کشور تامین امنیت عضوقواری مملکت و غنی گردانیدن سبد استعمالی ساکنان اهل زحمت ناحیه در زمینهای کورم کشتی همه گونه زراعت و سبزیجات بروقتی را گذراندند که امروزها نشو و نمایشان خوب ارزیابی می‌گردد. زیرا هوای امساله بهر سبزیش و نشو و نمای همه گونه زراعت و سبزیجات کشت شده مساعد آمده. انتظار می‌رود که خوجگیداران امسال حاصل فراوان خواهند گرفت. طبق دستور سپارشی جناب والی محترم امامعلی رحمان که هر یک قطعه زمین را سامانک سوده برید. امروز خوجگی دهقانی نوحیه شهرتوز هر یک قطعه زمین را سامانک تا 3 حاصل به دست می‌آورند. نوحیه شهرتوز که یکی از اقلیم گرمترین به شمار می‌رود، زراعت‌های کشاورزی بسیار خوب نشو و نما یافته ایستاده‌اند. از آن جمله پیاز بروقتی که در نوحیه شهرتوز باران الکی تا 10-15 اپریل الکی برآورده می‌شود که پیازها آماده می‌باشند. مدنیت بلند استفاده برای زمین در ناحیه زیر توجه قرار گرفته این امکان داده است که خوجگیداران به گرفتن حاصل با صفت و فراوان نائل گردند. مسئولین بخش کشاورزی در همکاری با متخصصان ساحه همیشه با خوجگیداران جهت بلند برداشتن حجم استحصال محصولات گوناگون کشاورزی و رقابت پذیر گردانیدن آن به بازارهای جهانی واخوری و ملاقات گذرانیده طرز بهتر نمودن سمت فعالیت را پیشنهاد می نمایند. این است که نتیجه دستاورد دهقانان ناحیه شهرتوز روز از روز افزون گردیده در پیشبرد هدفهای پیشگرفته حکومت مملکت حصه گذاری می نمایند. سمندر شایف، اسکندر سعید، ناحیه شهرتوز، اخبار. با کشور سبز تبدیل دادن تاجیکستان عامل مهم برای حفظ محیط زیست و رسیدن به هدفهای رشد استوار است. همه ساله در مملکت با این مقصد معرکه نهالشینانی و سبزگردانی دایر می‌گردد. در تقویت با این گفته‌ها در ناحیه شهرستان کارمندان کسب و کار گوناگون به حشر برآمده در سرسبزی یک گوشه دیار حصه مناسب خود را گذاشتند. فردوس عمرов در این خصوص گزارش می‌دهد. جهت تبدیل دادن جمهوری تاجیکستان به کشور سبز برنامه‌های مخصوصی دولتی عملی گشته ایستاده است که یکی از آنها برنامه دولتی کبودیزارکنی برای دوره تا سال 2040 محسوب می‌یابد. بابت رشد و عملی ساختن برنامه مذکور همروزه مسئولین کارخانه و تشکیلات و ساکنان مملکت با روحیه تازه و معرفت بلند اکولوژی به شنانیدن درختان گوناگون و بنیاد باغ و تاکزارها مشغول گردیده ایستادند. فعلا در ناحیه بلندکوه شهرستان روند کارهای سبزگردانی با صورت بلند ادامه داشته است. زمین‌های بیکار خوابیده در 10 هکتار زمین با بنیاد تاک انگور سیاه و سفید آغاز بخشیده شد. باعث قید است که اقدام مذکور نه تنها منظره طبیعی را زیبای دلفریب می‌گرداند، بلکه جهت رشد اقتصادی محلی و تأمین ساکنان با محصولات از جهت اکولوژی تازه مساعدت می‌کند. در حشر دست جمعی شنانیدن تاک انگور ساکنان با شوق و مسئولیت به کار شروع نموده در برابر نگاهوبینی نهال‌ها اینچنین جهت بلند برداشتن معرفت اکولوژی جامعه نیز تدبیرها اندیشیده می‌شوند. اقدام شنانیدن تاک انگور در ناحیه شهرستان نمونه عیان است که میتوانند در رشد استوار مملکت سهم گذاشته. با این وسیله جمهوری تاجیکستان نه تنها به کشور سبز بلکه میتوانند نسل‌های آینده را با محیط سالم و زیبا تامین نماید. قابل ذکر است که امروزها در همه جماعت‌های دهات ناحیه شهرستان برابر بنیاد باغ و تاک دیدن سفیدارهای گوناگون مشغول شده دو کنار شاهراه بین المللی دوشنبه شهرستان خوجند چناق و اطراف محل خیش را باز هم نظرربا گردانیده ایستادند. امروز در خوجگی‌ها امکانیت موجود است که برای بنیاد باغ تاکزار تشکیل نمودن دارد. در این میدان زیاده از 10 هکتار تاک نوی کشمش سیاه تشکیل کرده ایستادیم که این هم باشد برای اجرا نمودن دستور سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت می باشد. باعث قید است که با استفاده از آب و هوای مساعد بعد انجام کارهای سبزگردانی کشاورزان همه گونه شکل‌های خواجگیداری ناحیه شهرستان به خوبی درک نمودند که تامین بی‌خطری امنیت عضوقواری مملکت یکی از هدف‌های استراتژیکی به شمار رفته. از دهقانان تقاضا می‌گردد که هر یک وجب زمین را ثمره‌ناک استفاده نمایند. با این مقصد امروز در خواجگی‌های دهقانی جماعت دهات به نام فردوسی در میدان 20 هکتار کشتی بروقتی کارتوشکا گذرانیده شد. کشاورزان عزم دارند که با استفاده از زمین‌های از گردش
افزایشی کشاورزی برآمده و آبیاری نمودن زمین‌های بیکارخوابیده میدان کشتی کартوشکا را زیاد گردانیده جهت تأمین اهالی با محصولات نیاز اول سهمگذار باشند. فردوس عمرов، مضبوط بابازاده، آرزو معروفов، ناحیه شهرستان، اخبار. بینندگان گرامی، در همینجا نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی اخبار به انجام میرسد. خیر، سلامت باشید.